wena nkolokazi elupane aluba bekusiya ngami bengizokubiza Ndlovukazi. Indlovukazi elelelekazi elikhulukazi elincelisela msuthisa owesifazana welupane. Bafunani omama nxa ukhona wena? Amakhosikazi akhomba ngophakathi kufenoni leyo kungabi indaba zalutho. Ngitsho wena Lupane Women's Development Trust. We have heard of the biblical Moses owakhipha abakwa-Israel ebugqilini. You are our own Moses. Usikhiphe ebugqilini bobuyanga. They talk of John the Revelator. We talk of LWGT, the lioness, the queen of juicy projects. You liberated Lupane from poverty. Ngezethu izandla uLupane uyadla ancinde. Angeke lakambe thina sesingomama bodumo. Ngezethu izandla uLupane uceca bahlabeke. Engeke lakambe thina sesithunga kangaka. Amakhandlela itakalala sichayana ngawo. Abolobuthongo balala behle baphuphe amaphupho amnandi, amaphupho amatsha, new dreams. Siyabonga LWDT, siyabonga mama wethu. Ngeke sabuyela kancane singemanzi. Othi ukweluka hayi uthi ye esivandeni. Uze sithi zulu nana sivukele esivandeni zethu. Sigiya nge-candle making machine, sigiya nge-catering equipment, sigiya ngemibheda ebutofotofo, sigiya ngenkukhu makhaya, ama-road runner, bayazesaba inyosi, thina zingabangane bethu. Sihlala lazo.